Yes, adi ni deni na ndi tukethira tukiorokera kirirwaria rwa ntuku mbere buru ngushugiri nkatho nundu bugwitana mbere kurumirira Meru TV ugicionera mwanya tuthingatire kiri mitandao ya kinadi at Meru TV Kenya kiri Facebook and YouTube vile tukiambiriria na rurwaria rwa ntuku kirige kabo kia siasa mbitawa Kabwe Mudharimi ageni betu ni barikire gukinya rwaria ni mwerekerajo mugongo Tharaka Nithi County siasa citi tena atia nkindano by mbatikano ya siasa iko namna gani county ya Tharaka Nithi ratu dirite tukiona kibulanio kiriro tererwa ogima na ria governor abuthirie some changes nyuma wita chuka level 5 hospital dira arena allegations zira kuga ni atungati baikagia ajie kiri sibitari ciao kibinafsi na kibuithia mogaruku na nkirano inya seneta Gataya akenda kwa mbunge namna gani kudaendelea yao yote tukaethira tukimurika women rep no akenda kwa governor kwani kunambi kiri county ya Tharaka Nithi bwana Naftali Jage aria kwarane na batu na Silas Motegi inyawe na ciunkumitie kiri ngurmanio ya gisiasa mbita wa Kabwe Mudharimi tuliambiria nawe bwana Silas Motegi njira ya kuimenyithia kiri mutegeri wa Meru TV aithira gikumenya mbere torokera kiri mwerekera jwa siasa cia Tharaka Nithi karibu sana. Asante sana bwana Mudharimi kamba mbele kama yito mbele wa Silas Motegi nyaga ni honchi ya yito Tharaka kile ndene ya Mulinda sublocation na Kurungu location chakalira ward na mbele kuga kinyako thomera ndomete wa umurito kuma primary ndadi secondary wandu wetagwa Mala Secondary School ndo Malanda transfer nda a period of 1 year ndadi Tirere Boys High School na university ndadi kiria Chuka University ndekedia kwa procurement. Thank you very much bwana Silas tukethira tugitonyia kiri kiuri kia bata nontu ba witonya kiri ngurumani ya siasa ndio ya procurement officer ende shikilia hiyo wazo tudire tukimenya nwe bwana Naftali Jage. Naftali Jage no. Asante sana. Naftali Jage imutori wa Tharaka achiarire tontura yitagwa Muthitwa lakini sublocation yitagwa Mulinda sublocation ya Kurungu location era withagwo eri Chakariga ward. Naftali athomerete cukuru yitagwa Matakatani Primary School koguo mtu aturite maisha Matharaka bwega. Mulinda withagwo side ya Tunyai mono gatagati ya Tunyai na Mitungugu. So Matakatani Primary School ni moja cukuru cia mwisho ile chithagwo chi karibu ile mwankani wa Tharaka na Imenti. So Matakatani withagwo ina mixture ya na Imenti na babangi ba Tharaka. So tumba kuigwa tukiomba nyaku wali na Imenti sometimes na rari ngitukali na Kitharaka bwega lakini Kitharaka ikyo no tumita bwega. Kuma Matakatani Primary School ndathire cukuru yetagwa Tirere Boys High School lakini ndathire kuthiriria Eco Boys High School. From Eco Boys High School kana kuma Eco Boys High School ndathire university yetagwa Maseno University. Kuma Maseno University ndathire kurutha degree ya Education Science Physics and Mathematics. Kumagu tukiaria currently ndi Muritani kitana cukuru yetagwa Chogoria Boys. Na inkuwa ndina gikeno no tubakumbarika mnde. Thank you very much bwana Naftali. Arimo barare garo ya rais. Yes. Na kuringana na mwandiki mune kana chairman wa Kupete arogora mtu na ringa byawe tikumenya ni mbyari morere do rari nowe ntiari no boda ukwa status ntiari no lakini achore ba koi bale no na ria bale no ibajie na ndeto imbega
batwira kwi mantu munene abera lakini tiama ale mawitho nonti mona na gunya mitandaoni so makiona na mutandao niko maanisha tiama ina mantu magisiri kwina kanywa na kora kini muno yali line ya alimu na bomba kubatethi especially ku promote kiwira chiao kana boa akibereza boa bangite plan yake ya thirikari kiri pandi ya education mianka yake no 5 na daino tutigerie iri kogu ntimenya kuga kwikanyamo baperwe lakini ngwichira chairman wengo awire buende antu banjia kuria karimo bakwira anda utigaro ya rais ngechiria nkauga tabura mbumba kuya ukegwa kungurira chai mnde no ndondi mushoro wako no abu alimo bathire atite kona munene wao abanenke ya transport muntu bo sacrifice ogutia kwari na gintu taba gutumba kuga alimu bagoragwa kana ba mwalimu muntu muthomu na muntu muthomu ti muntu akugura akili yake mwalimu muntu nyawomba kumunenke angiriega na lakini atadhiani na boko endaga mwalimu araitha performance yaku na araitha performance yaku ile akulingagira kula kulingana na bwako ugo nkoroni yake kwa hiyo wetu iraisi iko maanisha maybe alimu mbalite kwegwa wito na weto no wetegire yuthikiriya bwara icia kwenda okwira ni baje na nkumembega yes sure bwana Silas karibu sana nonto you are procurement officer kurare na kinyano gatigati ka council of governors and treasury kisa na maana council of governors ni bakorea procurement ira treasury ekuwa ni jumu taratara joka ithira jogiti tu nambe nimbi biotoma kwendera kwina nkirano baiba kwenda baiba korea baiba kuwa mutaratara yoyo kaida yona kwa dolanda na kwani iko nini nimbi totekomenya nde nakwira kwire mande makanso ndaona inungo cia bangala ni goitikira kwenda kia indi you are a procurement officer and as a procurement officer ibonto nkura kekiuria ikoni procurement misunderstanding katikati ka the treasury and the council of governors nonto introduction of procurement inabo county bosses batuko yoenda inindi inkwenda an expertise view on the matter as much as political it's also in a mantu ya expertise okay I understand what you're trying to say but si akwa na ndo de procurement katege mele daraka katege mele mtu kwenda iteke MP ndo lado ngeria mantu ni governors na treasury imapema but ni kiore ke kare due to public interest nonto kwe mtu ma aidra nimbi ba okranira nimbi ba ende that mean that be as it may kenda okoria nonto ba itonye tie kire kwena some transparency so hapo sijui in between the treasurer the governors council of governors sijui kwa nini wanaikata yeah all right thank you very much inkwenda tuambilie na design you kenda at least you feel at home berenya torokera nandi deep kiri politics ira ciendirite cigita na mbere county ya Tharaka Nithi na nandi au ni otuite bwana Silas au kuongo kwenda tukinya lio tuite nonto bwayo kwenda kwa MP okay nonto ndio mwana ku amen ndiye pastor lakini amambiwa ndenda mbere ukogera kalugono kabibilia kimtu etagwa Jesse na twana twake na kwina mtu etagwa kwina kiroria kia Mungu etagwa Samuel na Samuel Mulungu amwariria amwire thiko mtu etagwa Jesse nikuruta munene ogo na rira Samuel athire kwa mukuru etagwa Jesse athire Jesse amwira kwina munene family yaku
Jesse alingi twana twake kumagara gakuru akithugania kara gakuru ikonga ya kwenda geria turi Samuel geria turi maguta watu matirauma aliga kai watu matirauma mwanga kamwisho watu kamwisho kale detie katale agwe ketumilati so lera watu kile baba leo au karibu kutire mtu maguta mama letegeria ya bili beta kama mtu kaka letegeria na kaka itaonda mtu Jesse alikuwa kwa kama mtu kaka atigera wewe kwa kale letegeria ero kaya kakuya nondiko kuonekana ye tagatai wodi mono latu ndio maguta mara tika monde mara tika kio that means Mulungu ametinda Daudi ndene mo ngwadalaka yanku baila Samuel no mutume dalaka ya guswa Daudi na Daudi kulingana na bolan kwegwa ndio Nathaniel Samuel ikirolja wanga ikana yani Samuel ni mtu atumagirwa ngai nokon na nokomea mtu tugatio de nonto kila mtu ana kila etigetie nokon ni bonde ne politics mbuga political agenda ombi nenge ya uditu professor kidore kindi kirenda kundikiria tuka gavana ala kadona iloto adire nonto ni ogonde ndero ina fashion ya professor kidore kindi endo ndatende kwa ni maestro huwa sikuwa naenda kwa siasa lakini kuna msukumo yote ya kawaida yote mimi wangu ngire kandu ngire ni siasa na I am very sure kulinga bulan kumenya bwana modali itika daraka KMP iliakwa I am sure that lakini ngomea murenge kura nwa mwamu ze ngomena inde ingwe gwenya seneta na kwenda kwa MP nyonga wana kwa MP na seneta ingomenya tiga orewe inde kwina sababu yo musukuma ngimuthigira aliwa kwi mantu akona yena mpangara tano inyawe aliwa nya ninde muthure nya ninde Daudi nde mutorwa mauta buinde Samuel yako ya botora mauta inde do gitika muntu umwe ankwire senator Mandagataya okay noko me mtu alizonisi yake na nako meike nonto kwenda yetekia mbunge kila mtu ena alizonisi yake kwa hiyo na bata ya mugongo kwa hiyo akwenda urakwenda nigo myandiko yete ago tuma kadeti andikisia mtu beta kwebalia adaraka bo ndi alabale bandike begwa imbiyo yongwa ngwenda kurotera adala nonto kadikora ida history ya MP barapolo badurwa ndeni adaraka kyamba bye na njero eturi andu no ale the first MP Karaka constituency nkaya kile mtu ngeta wa Francis Jawa Kiondo then tuka Francis Nyamuka Gwema tuka ya Murango Mwenda na tuka ya kile Mboli Muiru manga tuka ya Tonga Mulugala ibalo de lakini percentage irando de ni ngomkiba makira